barundi kazi, marayika yambwiye ngo ubutumwa yandungikanye arabushohoje. Nabonye bwa buhanuzi busohora kuri nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye, ubuhanuzi bumusohoyeho. Nabonye amarira anyura aha kuri bamwe, abandi anyura aha. Imana irambwira ngo mu ndwi nk'ebyiri, marayika yambwiye ngo nimurorere ibi bikurikira, nimurebe ibi bikurikira, ibi bigiye kuba. Imana irambwira ngo intebe iri kurwanirwa nta n'umwe uri bugicare, ahubwo Imana yambwiye ngo mwitegure ikigandara igihugu cyose, inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda. Koko Imana ntibeshye, sinjya ndahira ariko ibintu birahire. Mu Burundi hari gutegurwa iki? Imana yantembereje, hagiye kuba iki? Marayika yambwiye ngo ubike ibintu bitatu nakweretse, ubibwira abarundi, kandi koko narababwiye ngo ese muhitemo, hari gereza, hari uguhunga, hari n'urupfu. Ibyo bitatu ubwo butumwa nabunyujije hano, ndababwira ngo Imana yambwiye ngo muhitemo kimwe muri ibyo. None buno marayika arambwiye ngo aragishohoje. Mwabonye ko uyu munsi ku manywa nta nubwo twigeze tugaragara kuri kamera ku murango, ariko yambwiye ngo nkurara utabivuze. Ntabwo ibindi kukubwira ari ibimenyetso, sindi no kukubwira ngo ikimenyetso cy'uko bigiye kuba, oya, ibi ni ibigiye kuba. Uko ibyo bintu ari bitatu, kimwe nikitaba, none uzambwira uti waravangiwe rwose. Ariko marayika wanyerekaga yambwiye ngo injyane zihari n'urwango ruhari. Yanyeretse ibintu byinshi, yanyeretse uko Reveriyani yagiye kurwara, ko yakase muri Kenya, ko yagiye muri Nigeria, Reveriyani nawe yakata hose, muri za Turiki, uko yaje mu Rwanda, uko CNDD-FDD. Marayika yantembereje arambwira ngo dore uko babana, dore urwango aho rwatangiriye, dore ibyo bapfaga. Marayika arambwira ngo koko nabonaga Evariste yicaye aha, Reveriyani yicaye aha, bose Imana irambwira ngo hagati yabo harimo urwango Imana yaretse rubaho. Iyo rutabaho ntabwo mwari kubashobora, nshuti yanjye. Yego, Imana yambwiye ngo nararetse rubaho. Marayika rero arambwira ngo ibyo nkubwira byose ubitangaze kandi ubibabwire, kandi birihutirwa kandi rijase. Umwe abiha undi, abiha undi, urira rire, useka araseka, umirwa arumirwa, ugayagaye n'ushimashime, ariko hombo homboka akaba karabaye. Hari ibintu mugiye kureba n'amaso yanyu, muvuge ngo wa muhanuzi buziga koko yari yaratumwe n'Imana cyane rwose. Buziga koko yari intumwa y'Imana, Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Nabonye ahura n'akaga k'umubabaro, yafashwe n'abarubura kigongwe neva, umutima we, amaboko ye, amaguru ye. Ibintu nabonye biteye ubwoba, biteye ubwoba, ariko ngiye kubivuga byose. Hombo homboka, hombo homboka. Gusa musengere, ariko mureke twinjire ido nido. Hombo homboka nyine, cyambo cya mukongomani. Koko umugore wa Angelique Ndayishimiye wazamutse akagera ku bicu, no kuri Imana irakumanuye wa mubyeyi. Mupfaso, uramanuwe kandi urakorotse nk'uko ivoka ihanuka. Mana nyagasani, icyo nzi cyo, nigeze mbaho ubutumwa Imana ibumpaye, ndababwira ngo ingendo arimo n'izanyuma, amagambo arimo n'ayanyuma, arimo araraga, arimo aravuga bwa nyuma, ntimwabyumva, none birasohoye.
uru ni urupfu ruteye ubwoba, ariko Imana yavuze iminsi itari mike n'igihe kitari gito. Navuga ngo abarundi mu rwitege rw'umukuru w'igihugu, igandagurwa cyangwa se ihirikwa cyangwa se isenwa rirabegereye cyane. Ushobora kuba uri mwitira ariko kanguka wumve, rirabegereye cyane kuruta uko iyi mpuzu inyegereye, kandi byarahanuwe biravugwa. Buno ntabwo tukibihanura, ahubwo Imana yambwiye ngo genda ubabwire noneho rero ko muri uku kwezi, iyi tariki n'uyu munsi, abazarira n'abatarumvise ubutumwa bwiza, kubera ko ibara riraguye, igihugu gicitse umugongo, kandi ishyano ricitse umurizo, kubera ko marayika yamaze kumurekurira mu maboko y'abasi, kandi yishwe nabi. Nabonye urupfu rubi, mbona urupfu rubabaje rw'agahinda, rw'akamaramaza, rw'agakura. Uru rupfu nabonye umukuru w'igihugu yapfuyemo cyangwa se yishwemo. Ni ukuri, mu Kinyarwanda baravuga ngo amabere yikora tosa, ngo ibihaha biraranduka, umugongo uracika. Ni nk'ibyo nanjye navuga nabasha kukubarira, kubera ko yababajwe cyane cyane. Kandi hano je nitwa General Prophete Martin, sindi umwana w'umuhanuzi. Ejo nababwiye abantu bagiye kugaruka mu gihugu, ariko irihishurirwa nari nkirisiguza. Imana yanyemereye ko uyu munsi nditangaza. Ikindi Imana yambwiye ngo nta bushobozi buhari bw'uko Reveriyani Ndikuriyo, ubwo ndaje ngaruke no ku cyambere, Reveriyani Ndikuriyo nta bushobozi agifite bwo kwicarana, ako ni aka kabiri. Na Ndayishimiye amaso mu yandi, ngo umwe ahundi kirahuri, bifurizanye bimwe bavuga ngo ciyazi, yego, ku buzima bwacu. Imana yambwiye ngo hamaze kubugwanka, apana ibi muvuga ngo muranyanka, abanyanka, hamaze kuba ugwanka. Ariko nanone nshimiye abantu ku Mbabazi TV 3, harimo abantu badukunda rwose, kandi harimo n'abantu batabona utumega. Ndaje mbasengere muzaronka akazi, mujye mubasha gukurikira ibiganiro mu birangiza. Araba ngo guru twadesa tugahita tumyodoka. Ndaza mbazamurira isengesho mu kanya kamanura. Uhoraho arambarira ngo hari urwanko rumaze igihe. Twebwe Imana yaravuze akajagari kazaba, ariko yakavuze urwanko ruhari, kubera ko marayika yashubije inyuma cyane. Ubwo Reveriyani yari agwaye ari muri Kenya, bamugemuriye uburozi ishuri irenze imwe, kandi bikozwe n'ikipe irimo abasamuragwa. Nta muntu wamaye amakuru nijoro. Uyu Sebarundi yatumye abakomeye n'aboroheje kumurimbura, birananirana. Ahakiriye ntabwo bifatikanyije nawe mu mashimwe nk'igihangange. Nawe murebe umuntu uhagarariye, ufite ijambo rimeze kuri sendi de defuded, akazuka bamubitse ishuri irenze imwe, yagaruka hakabura igikorane gihambaye. Ngira ngo bagikoze ejo bundi, nta n'indwi irahera gikozwe. Mu ntara Ndikuri yavukamo niho cyabereye. Nabwo Evariste Ndayishimiye abuza abakijyamo basanzwe bazi ko bahita birukanwa. Ndikuri yo yagikoze, ubwo n'abasokuru bamushyigikiye bamuri inyuma. Hari iterabwoba bagiriye Ndayishimiye bamubwira ngo Ndikuri yakaramuka apfuye, nawe turamugukurikiza.
ngira ngo ni naho havuye ko Reveriyane yagize intumbero yo kugira ngo aronere kuba perezida. Uyu munsi rero ako nagaciye musore ndaje mbandanye, hagiye kwibonekeza kongera kwicara bagatora. Abasamuragwa bazicara kuri 25, abasokuru bicara kuri 25, bishakemo umuntu uzabahagararira. Mbere y'ibyo rero Imana yambwiye ngo ntikiba, ntabwo bishoboka. Imana yambwiye ngo ntabwo izaba iri kumwe nabo. Uhora arambwira ngo bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranyije, bazayaga ariko sinzaba ndi kumwe nabo. Mariko arambwira ngo ijambo rizajya rica mu idirishya, rimwe rica irindi rica. Mariko rero ngo iyo nama uhere isaha izatangira naho izarangirira, ibintu byabo byose bimeze nk'amazi amenetse hasi niyo batayora, niyo batajya bayora. Mariko arambwira rero ngo ibyo bari gupanga byose ntabwo ndi kumwe nabo. Haleluya. Kubera ko uhereye mbere Imana yatanze imburi irababwira ngo si turi kumwe, ntabwo turi kugenda, ntabwo mpagararanye namwe. Uyu munsi wa none ibintu bigiye gusohora, bamwe bibatungure, abandi ntibibatungure, bamwe babibone, abandi ntibabibone. Kubera ko bamwe bashoye amafaranga, abandi barasenga, abandi babivanga n'ubupfumu. Umuntu akajya mu bapfumu mu gitondo, akajya no gusenga ikigoroba, umuntu agahabwa ukarisitiya, agahabwa n'imiti y'ikirundi, byose akabyondera mu nda. Iyo mana ni iya hehe? Ibangikanwa. Imana irimo ebyiri, ni Imana yitwa nde? Ni Imana iteye, iri pagane, iri Kristo, pararize. Rero Imana yambwiye ngo igihugu cy'u Burundi igikuye mu menyo y'ingona, mu menyo y'ipyisi, mu menyo y'umuriganya witwa Shetani. Rero uyu munsi uzabakururira akarambaraye. Uyu munsi bamwe bazatera abandi, abandi batuka abandi, bamwe bazatangira guhigana. Mbonera kure zizacikamo kabiri, k'inyerarugamba bacikemo kabiri, ibiswi byabo nabyo bicikemo kabiri, divorce yihuta. Hama rero urupfu nibwo rugose, nibwo ruzengurutse, umujinya w'urupfu cyangwa icyo nakita imbaraga z'urupfu, urubori rw'urupfu n'uburibwe n'ububabare bwubatse muri icyo kinyoma bo ubwabo bubatse, byubatsemo aho ngaho rwose. Rero marayika arambwira ngo abahishiye akantu kagiye gutuma museka. Urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka, homboka. Marayika yambwiye ngo vuba urebe itariki kwegereye, gisinjya njindi kiyabo, vuba urebe itariki kwegereye. Uhoraho yambariye ngo agiye kubatwenza, agiye kubatwenza, abakuyeho agashamba. Neva ikintu kigiye kumubaho ntabwo ari ikiza, ni ikigiye kumubaho. Mugitegereze mukirorere. Hagiye kuba hibonekeza ikintu kidasanzwe. Ese ntuzakibona? Ese ntugiye kukimenya? Ese ntigisohoye? Ese ntikiremwe nona? Imana iragishyikanye.
Imana iragishyikanye mu maso yayo, mu matwi yayo. Akanwa kanyu kamwe kazabivuga gashima, kandi kabivuge kagaya, kandi kabivuge karira, kandi kabivuge gaseka. Kandi uri kure n'uri hafi ari bubimenye, ari bubimenye. Narababwiye ngo hari ikipe iri kumuhiga, hari ikipe iri kumugendaho, kandi bamuhiga bukware, bamuhiga buhongo, bamuhiga buyoka. Never. Iyo ibara riraguyesha, ibara riraguye Burundi. Imana yari yambwiye ngo dore idarapo bararimanuye, mutarimano. Ndaba ntari umuhanuzi, ndaba ntari umuvugishwa. Beyeshezererererere bo murarimanura. Imana igeze imbwira ngo muhitemo kimwe, wese guhunga, wese urupfu, gereza, ku bintu bigiye kuba ku mukuru w'igihugu. Mugabo rero mbiseguyeho ntacyo dupfa, ntanzi simuzi, I'm sorry. Ibyo bintu uko ari bitatu ntabwo ndi buvugemo kimwe. Kimwe muri ibi kigiye gusohora, njye nigaramiye, njyewe meze uko meze. Harimo abambwiye ngo nibitabaza. Ntabwo naje hano gupingana n'abatizera, ariko sinjya ndahira, ariko ibi ndabirahiye. Kandi uku kuboko ngize uku ni ukw'iburyo, dore uku kubafu ni uku, uku ni ukuyo. Kandi ngizi ntwaro, kantike, Bible. Ntabwo rero njye nafata ubugingo bwanjye ngo mbuhwanye n'ikinyoma, jame, kidafitiye n'inyungu. None nkenera ikinyoma nari kujya mu badede. Buno mba ndi muri kote y'abadede rwose. Ariko twahisemo neza dukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Buno rero igihugu cy'u Burundi kiguye mu mazi abira, kandi navuga ngo bugiye kwira hari ku manywa, buke hari ku manywa. Imbere y'ishobora byose uruzi bwuzuye, kandi ntawe uri burwambuke. Bwuzuye, ntawe uri burwambuke. Data wa Aburahamu na Isake na Yakobo. Curaba mwana urutura mwugamakaka nukitwa imvura, kubera ko ibara riraguye, Ubugesera ibara riraguye, ishyano yo aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi. Reka mbabwire ngo mube mutegura nzibacyuho, mube mutegura ibintu byanyu ko mubitondeka. Byarangiye. Genda umuhanuzi, narababwiye ngo iby'ibimenyetso byararangiye, n'ibindi bisa nabyo byararangiye. Ahubwo ndi umuhanuzi uhanura ubuhanuzi, ubusigaye mugahita mububona busohoye. Nta kintu njya mpanura ngo kimara amezi n'amezi, jamais. Ibimenyetso bye nabivuye. Buno tangazamakuru bigiye kutangaza ibintu, amaradiyo atangaza ibintu, WhatsApp zitangaze, Facebook zitangaze ibigiye kuba. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Birahari Mana, birahari Mana we, birahari. Imana yari yabitubwiye, Imana yari yabitweretse, Imana yari yaduhishuriye, turabisemerera, duha abantu imburi, duha abantu ishwashwa, turabibwiriza, turabyigisha, ariko abantu bavunira ibiti mu matwi, banga kubyumva, banga kubona, bigira impumyi kandi bareba. Buno rero ibiri gucurwa, ibiri gutegurwa, Imana yampaye amakuru, irantembereza, impa gusura
n'ibigiye kuba. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, mubonye ndamutakambira, wambabarire Yesu mwami, Yesu mwama azwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe, Yesu mwama ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kuko mwiza, imbaraga z'ibyaha zose, ituma Yesu ambamureza, akantunganya, Yesu mwamba himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yose y'ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, iyo Yesu ahora yiyanyejesha, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Hino ku isoko ngari nziza, nta bugufi wamukwiriye, yakubirenge by'umukiza, ntabitunganye, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso, Yesu ahimbazwe. Amahoro y'Imana, turakuramukije mu izina ry'umunyanazareti. Navuga ngo iyi ni Imbabazi TV gatatu, turaguhaye kaze kandi you welcome. Tugiye kuyaga muri ubu buryo bukurikira. Mu rugendo Yesu yagize, Yesu yagaragaye ahantu hatatu h'ingenzi kandi heza. Hamwe yagaragaye ni mu rusengero, aha kabiri yagaragaye ni mu butayu, aha kabiri yagaragaye ni mu cyumba cyo hejuru, aho yagize gusangira n'abigishwa be cyangwa se icyumba cy'amasengesho. Ibi bice bitatu byose abakristo tubarizwamo, amasengesho tubona yo mu rusengero, amasengesho tubona y'i Getsemani cyangwa se mu butayu, amasengesho tubona yo mu rusengero, urutonde rwayo ni uruhe? Ibyiza byayo ni ibihe? Mukristo utayakora homba iki? Uyakora yunguka iki? Kubera iki ubwo buryo bwose bubaho? Kubera iki izo nzira zose zibaho? Ntarandiriye tudugiye ko Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu azamukana abigishwa biwe umusozi muremure wa Eleyoni, ngo ageze hejuru arasenga, ishusho yo mu maso he irahinduka, irarabagirana cyane. Bibiliya ikavuga ngo nuko nanone aho tuharetse yinjira mu rusengero rw'abafarisayo arabwiriza cyangwa se arigisha cyangwa se ayobora amateraniro, ngo abantu batangazwa kandi abantu baravuga ngo dutangajwe no kwigisha kwiwe.
Ah, ubu butumwa bwose tuvuze buri mu isezerano rishyashya. Ni ukuvuga ngo umuntu wagira dute uca imboga isi tuguha genda umurongo wifuza kuba utamenya, ariko hano tuvuga byinshi. Sasa mu buryo bumwe n'ubundi Bibiliya yigaragaye cyangwa se habonetse hamwe Yesu ari Getsemani. Ahantu Yesu yagaragaye kurusha ahandi, ahambere ni Getsemani. Yahahaye umwanya, ahaha n'imbaraga, koko niho yakoreye iminsi 40 ku manywa no mu ijoro. Niho yakoreye amasengesho iminsi 40. Navuga ko ari ofisi ya mbere Yesu yagaragayemo cyane mu biro. Ibiro bya kabiri yagaragayemo cyane, navuga ngo ni ibiro bijyanye no kugaragara mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Hano ndi mu rusengero, ariko urusigo urusengero rwo ninge rusengero. Iyi ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Aho ni aha kabiri. Aha gatatu yagaragaye kandi heza kandi hafatika kandi humugisha, yagaragaye mu murongo umwe n'uwundi, ni mu cyumba cy'amasengesho ho ntibyananditswe cyane, byabaye ibanga. Haleluya. Mu busanzwe rero no mu buzima busanzwe umuntu agira ibiyago ari mu ibarabara, uhura ari mu ibarabara, hanze mu kazi, hanze mu murima, hanze mu matungo, umuntu akabaho mu ubwo buzima. Bikicuma umuntu ukabona nanone agize ahandi hantu hagaragara muri saro. Saro yawe iyo uyicayemo uganira n'abashyitsi, uganira n'abana, abakuze, abatoya, mutera inkuru, ariko muri saro ntihavugirwa byose. Mungu asifiwe. Hakabaho nanone ahandi hantu navuga tubonye mu cyumba uhamagara y'umuntu w'inshuti ngo sanga mu cyumba uze nkubwire. Icyumba kibamo umugabo n'umugore. Icyumba habamo ibanga, habikwamo ibintu by'ibanga, habamo amabanga mu cyumba. Noneho rero ubu buryo bwose n'ubutondeka urasanga bifite icyo bishushanya n'icyo bivuze. Abantu bagendanye na Kristo mu bugaragwa mu musozi hejuru, ashobora kubibira amabanga ahambaye, bagahabwa imbaraga zihambaye, noneho bagahabwa kubona imbona kazoza, bakayikurikira bayizi. Mungu asifiwe. Gusengera mu butayu biremewe, koko uwabitangiriyeho ni Eliya, ariko ni Bibiliya, ijambo ry'Imana nyine rirabyemera, riranabitegeka, riranabisaba. Koko n'ubu harimo udukurikiye wagerageje kuhasengera cyangwa wahasengeye kugera ikirenge mu cya Kristo. Sasa Yesu yabaye igihe kirekire Getsemani, yihereranye na se kuri wa musozi. Yesu aza no kuhakorera amasengesho. Byumvikana ko yagiriyeyo ibihe byiza, iminsi yose yagizeyo sirikirasiyo, aza guhabwa noneho finale, kwa ngo ngiye kurwana finale yiwe aravuga ngo ngiye kubanza ndoge umusozi, ngiye gutarama umusozi, ngiye mimi nimepanda mlima kuomba. Mungu asifiwe. Uyu rero umusozi arawuterera, awugeze yafatirayo 40 jours, 5 jours ku murango no mu ijoro, 5 jours asenga ashimitse, asenga abikunze, asenga aherebwa y'imbaraga zamuhaye itsinzi ku musaraba, aratsinda neza ukuri kwamye mu kirundi cyiza. Haleluya. Turamuhaye icyubahiro rwose, yaratsinze. Umwami wacu Yesu Kristo, urugendo rwo mu butayu yakundaga kuzamuka umusozi, yavayo ngo bakamutega ibimuga, bakamutega ibirema, bakamutega impumyi. Uyu munsi wa none kandi ngo bose bagahita bakira. Dufite ishengero zitandukanye twinjiramo, aho uzabona bikoroheye. Hari n'amareta byanga ko abantu bajya gusengera mu misozi, hari n'abyemera, hari n'amaegiriza byanga, hari n'abyemera. Ariko niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ukagira ikirenge mu cye, tukwifurije urugendo rwiza, ko naho nyene ukazagira okaziyo, ukazagira ubwo buryo, Imana ikaguciye iyo nzira. Nukuri nugerayo uzamenya aho wagiye,
kandi nugerayo uzahabwa imbaraga, kandi nugerayo uzahabwa ubushobozi, uzahabwa ubutware, kandi nugerayo ibintu bizabe byiza cyane. Nubwo Bibiliya itavuga byose batabyanditse, ariko turashimye ibyanditswe. Ese ujya ufata umwanya wo kwihererana n'Imana mu cyumba cy'amasengesho? Ese icyumba cy'amasengesho ni iki? Ntabwo ari icyumba cy'amasengesho cy'abantu benshi. N'inzu yawe y'ibyumba 3 cyangwa 6, ujya ufata umwanya wo gukinga inzugi zose z'imirimo n'ibikorwa n'abantu n'ibintu nka Yakobo, nawe ukagenda ukiyugarana, ugahagarika buri kimwe cyose, ukagira gusabana n'Imana nk'umunsi wose cyangwa ijoro ryose cyangwa iminsi yose. Uraryama kuva saa 12 z'umugoroba kugeza izindi z'igitondo ujya mu kazi. Ese ayo masengesho wari wayasenguza akanovera kayo, cyangwa ni ukuyumva avuzwe hano gusa? Ese wigeze utera intambwe uraduga umusozi cyangwa barakudugana, cyangwa ni ukubyumva uko gusa? Ni ukuvuga Eliya we yakoreye mu musozi hejuru, afite ibanga, ndetse hanibonekeje byinshi kandi bihambaye bitangaje. Haleluya. Ndetse uwitwa Aburahamu nawe Imana imubwira ngo nzanire icyo kurya, ntabwo ngo ukinzanire ku musozi, kandi yari afite urugo rwiza yakiriyemo abamarayika. Mose nawe iramubwira ngo siga Abisiraheli n'ihema uze ku musozi hejuru tuyage. Niba turi kugera ikirenge mu isezerano rya kera n'igihugu, hari aho ibirenge byashinze by'abantu batubanjirije, hari aho amaboko yabo yagiye afata y'abantu batubanjirije, hari ibintu bagiye bandika dusabwa kuzuza n'abantu batubanjirije. Uyu munsi wa none hari n'amashyamba yaracitse menshi, n'ibindi bitandukanye byaracitse, ariko se hari ahantu ujya ufata nibura muri jaride y'ibiti byiza, y'amavaze meza, y'indabyo nziza, ukagenda mu mbeho ukicarayo amasaha 12 yo mu ijoro, cyangwa ukagenda ku manywa ugakuraho konegisiyo zindi ugasigaza konegisiyo y'ijuru, ukirirwa y'amanywa yawe yose? Aya masengesho ari mu byiciro 3 yose wari wahabwa umwuka wera kuyatunganya, kuko Yesu yayabonetsemo kandi ayasenga yose, kandi ayagaragaramo yose, kandi yibonekeza yose. Mana yanjye we nzakunambaho, 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 Mana yanjye we nzakunambaho. Amasengesho muri ibyo byiciro 3 ay'Getsemane arakenewe, ayo mu kwihererana n'Imana mu cyumba cy'amasengesho arakenewe, amasengesho yo mu rusengero bisanzwe arakenewe. Donke ariko hose ubwenge ni ingenzi bwo kubikuyoboramo neza, utagwa mu maboko ya Sazari, utagwa mu gice cy'abambuzi, utagwa no mu bantu babi, kubera ko intego y'Imana n'umugambi w'Imana ni ukugira ngo abantu batazajyana na shetani mu muriro, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Uyu rero watwitangiye umwami wacu Yesu Kristo, uri namba wa we yarabishoboye, araza sangayo Yohana, abamubanjirije bose. Urabona yaraje Yesu amenya aho Mose yavuganiraga n'Imana, amenya aho Eliya yavuganiraga n'Imana, amenya aho Elisa yavuganiraga n'Imana, nawe aje asongeya ibirenge n'ibiganza n'umutima n'ubwenge mu byabo. Buno twebwe dufite agakiza katigana, kadafite abatoza, kadafite abakinnyi turebera, tuhimba ibintu nyine tukavuga ngo none ngo ibyo hari icyo bitwaye, ngo hose Imana irahari nyine, ariko se abandi bo babikoze idahari? Ngo hose Imana irumva cyane rwose, nanjye ndabyemera, ariko se abandi bo babikoze itumva? Ngo si ngombwa ngo gusenga cyane, abandi se basengaga cyane kubera ko bagowe kuturusha.
nta mpamvu nta nzitwazo ku murimo ku gikorwa cya data. Mungu asifiwe. Nkwifurije rero gutondeka kuroranya iby'ubu bugingo n'iby'uyu murongo. Ni ukuvuga ngo ndakwifuriza umunsi uzagirirwa ubuntu bwo kugerayo, uzagabana umugabane Petero yagabanyeyo, ugabana umugabane Yakobo yagabanyeyo, ugabana umugabane Yohani yagabanyeyo. Kubera iki Yesu atajyanyeyo abafarisayo n'abasadukayo, akajyanayo abigishwa akabadugana umusozi? Mose aza kwiyereka Yesu, Eliya aza kwiyereka Yesu, ntabwo yamwiyeretse mu rusengero, nta nubwo yamwiyeretse bari mu ibarabara, ubwo ngo yabasanze ku musozi hejuru bari gusenga. Muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, dore imiruhi n'abarembeje, urusaku rurabaruhije. Sariyuti kuri Kristo. Yazamutse uyu musozi, isi yose arayicungura, amoko yose arayacungura, indimi zose arazicungura, ibintu byose abishyira ku rutonde, ibintu byose bihabwa inzira, ibindi bihabwa umurongo. Mungu asifiwe. Byumvikana ko hari ikintu kirimo hariya rero muri uwo musozi. Byumvikana ko hari ikintu kiri mu masengesho y'ubwo bwoko bwitwa gusengera mu ishyamba cyangwa mu kibira. Byumvikana ko hariyo izindi mbaraga n'ubundi bushobozi umuntu aherebwayo, ngo yumva umwuka w'Imana amusunika, amuhatiriza kujya kwiyiririza ubusa i Getsemani. Wa mwanya mu Getsemani sinzawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Haleluya. Rero icyo ni igice kimwe. Igice cya kabiri cyo muri salo. Muri salo Yesu yahahuriraga muri iyi salo, nakitura urusengero nyine twicayemo, akahura n'abafarisayo n'abasadukayo, bakaganira ibya Liverpool, Manchester, Arsenal, bakagaruka bagatera inkuru n'akarorero by'intambara muri Ukraine, mu Burusiya, bimwe mu bamo nyine, bakagaruka bakaganira iby'intambara iri muri Congo, bakaganira iby'ubutegetsi bwa Gitega, iby'ubutegetsi bwa Kigali, doke bakaba muri ibyo. ngo nuko yaza kubabwiriza agasanga abo bantu ntabwo bicajwe nuko bamukunda, ahubwo bicajwe no kumuryarya, kumuhima, kumurerega, kumwanka no kumugwanya. Bizanira akaga kuko muri salo atashoboye kuhavugira amabanga y'iby'ubugingo, amabanga yo gusengera abantu ku rwego rwiza, abazuka bakazuka, impumyi zigahumuka, ibipfamatwi bikumva, ibiragi bigahaguruka. Bizana akaga kuko iryo banga ari bini. Imana idutabare. Noneho rero aho muri salo niho uzasanga abakristo rubanda nyamwinshi. Umuntu wese arasenga, hakaba akarimba atarenga. Umuntu wese arasenga ariko hakabamo ibintu adatahura. Umuntu wese arasenga ariko hakabamo ahantu atageze. Umuntu wese arakizwa ariko hakaba hatarenga. Hakorwa iki natwe ngo tube abashobora kumenya ibiri mu cyumba n'ibiri muri salo no hanze kure y'abantu? Ijuru ritabara. Muri salo rero n'umugabo n'umugore baravuga, ariko barabahisha iby'amabanga. Abashyitsi baraza, muradukunda, bakaganira, ariko hari ibyo batavuga. Hari ibyo batavuga by'imbere. Haleluya. Mwibuke Yesu kugira ngo akwemeze ko ibi bintu bikora cyangwa ari byo, yabwiye umwe mu bigisha ngo ugende umbwirire ntuza, ngo ategure ahantu turi busangirire igaburo. Undi aramubaza ati ntuza ninde?
undi ati umuntu muri buhuro yikoreye ikibindi kirimo amazi, umubwira ntegurire icyumba kinini ndi busangiriremo n'abigishwa banjye iby'umunsi mukuru, ko atabaganye muri eglise. Akabajyana aho nyine ahantu bari busangirire, barangiza bari bafite amabanga, bari abantu bafite n'ibintu byinshi. Niwitegereza, niba ufite amaso yo kureba kandi ukaba ufite amaso yo kubona, uzareba witegereza urugendo Yesu yagize. Rurasa n'urwa Musa, rurasa n'urwa Aburahamu, rurasa n'urwa Eliya, rurasa n'urwa Elisa, rurasa n'urwa Yohana. Niyo mpamvu na Petero na Yakobo na Yohana wo mu Isezerano Rishya, abo bose bakoze neza, baharanira guhuza ibikorwa no kubisanisha no kubigira igikorwa kimwe. Uyu munsi wa none, umuvugabutumwa uri Canada, umuvugabutumwa uri mu Rwanda, umuvugabutumwa uri Bujumbura, umuvugabutumwa uri muri Amerika, uri Moscow, uri London, uri i Paris, uri Berlin, uri ahantu hatandukanye, Biase Beba, uri Johannesburg, ahantu hatandukanye, imirwa yose yo mu isi. Nubwo ayo mvuze ko ari izwi, twakabaye duhuza iki gikorwa cyitwa isengesho rimwe, urugendo rumwe, dufite gusa, dufite intambwe zimwe, dufite n'umurongo umwe, dufite n'ubwoko bumwe, navuga bw'ibirenge n'amaboko mu gukorera Imana. Mugabo uragera muri Nigeria ngo iyi ni imico muri Nigeria, wagera ngo muri Kiliziya Katolike ngo ni imico ya Kiliziya Katolike, wagera muri Pentecoste ngo iyo ni imico y'Abapentecoste, wagera mu Baprotestani, wagera muri Divantiste, wagera muri Anglikani. Kubera iki ijuru ari rimwe, n'umwami wacu n'umwuka wera na data bakaba umwe, isezerano rya kera n'irishyashya bikuzuzanya, hama twebwe ugasanga ntitwuzuzanya. Aho ntimukwiye gukanguka tukitegereza, tukihweza, kugira ngo tutagwa mu mporera n'uburiganya bw'umwanzi ari we Shetani. Umukristo mwiza rero agera ikirenge mu cya Yesu, kandi akareba bumviye Yesu, nawe akaba ari rwo rugezo yafata ruruta, navuga ruruta urundi rugezo rwose rwabayeho. Mungu asifiwe. Nanjye hano jiwe turi kuvugana, mparaniye kuba umwe mu baraganwa na Kristo. Ubwo ndasa n'abo mu isezerano rya kera, kandi ndasa n'abo mu isezerano rishyashya, kuko bariya ni bamwe, ntibatana, ntibatandukana, ni abantu bamwe mu kintu icyo ari cyo cyose, ni bamwe vrema. Haleluya. Ni bamwe, haleluya, ni bamwe. Twebwe habura iki ngo tube umwe? Shetani irabivanga, by'ubutayu bigatuturwa, Kayizari ikarushaho kubicupiza no kubigira nabi, ibyo mu masengesho abanyamadini bakabititura, bakabihindanya, ibyo muri eglise nabyo bakabitondeka, babivangamo amahera n'inyungu zabo. None ugasanga umukristo abuze ahantu afatira ibirokora ubugingo bwe n'umubiri wiwe. Nkwifurije rero kuba umwe mu bakurikiye Kristo mu buryo butatu. Ufite intwaro, nugera mu butayu bw'umurashi, nugera mu cyumba cy'amasengesho bw'umurashi, nugera mu rusengero bw'umurashi, kandi hose ntube umufarisayo, ntube umusadukayo, ntube umunyabwenge w'ibyanditswe, uhinduke umwana w'Imana. Kandi birashoboka iyo Yesu ategetse. Mwami Yesu, ndagushimiye, uri igiti cy'inganzamarumbo risamba itarumba, uduhe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Shetani muri iyo mihanda yose. Umuntu wese nakurondera ari ku murima akubone, nakurondera ari mu masengesho akubone, ari no mu rusengero akubone. Duhe kuba abasa, duhe kuba umwe, duhe guhuza ibikorwa by'ubugingo ndetse no mu mugisha. Ntuhinduka, ijambo ryawe ntirihinduka, niyo mpamvu natwe tudakwiye guhinduka. Turabaraganwa na Kristo, turi ibisukwa ku gicaniro, turi bamwe mu bise wironkeye mu maraso yawe. Ndagushimiye rero Mwami, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose. Amen.
Mukama aguhezagire kandi aguhe umugisha. Tureka tubandanye tuvuga ngo n'ejo bundi n'ejo bundi n'ejo bundi n'ejo bundi. Dabo. Haleluya. Ubwo rero shimiye abantu bose mubana natwe ku Mbabazi TV gatatu, iteraniro ritangiye rinarangiye, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere y'Imana. Amen.